جوینên yekreziya aliyên siyasî li Rojavayê Kurdistanê di navbera Enekese û partiyên Yeketiya Niştimaniya Kurd da berdewam in û li gor her du alî dibêjin ku heya niha gavên baş ji bo vê diyalogê hatine avêtin. Lê gelo dê Kurd karibin di çarçoveya vê lihevhatinê da hevsengiyekê di navbera her du welatên xwedan bandor li herêmê di navbera Emerîka û Rûsyayê da ragirin. Siyasetmedarê Kurd Dr. Mahmud Esman di vê derbarê da ji Kurdistan 24 diaxive û şîrove dike. ئەوان سێ شت بکەن ئەو برادرانی ڕۆژاوە یەک لە بینی خۆیان یەک بن ئەنە کەسە و پێدەوە ئەوانەوە خەریکی گفتوگۆن بەڵام پەلە بکەن لەو گفتوگۆ یەکگرتوو بن بۆ ئەوەی نە تورکیا نە ڕێمی ئەسەد زۆر فایدە نەکە بینی ئەوان بینی خۆیان یەکگرتوو بن و پاشەوە لە پەیوەندی لەگەڵ ڕووس و ئەمریکا هەوڵ بە نەبنە قوربانی زیاتر بەلای ڕووسا بچن پەیوەندی لەگەڵ رووسیا بکەن چونکە رووسیا دەتوانێت نەوعا ڕێکەوتنی بینی ئەوان و ئەسەد و ئەوانیش تا حدێک جێبەجێ بکە بۆی لە سووریا ئایندیان هەبێ لە جنێف بەشدار بن لەگە ئەمریکا علاقیان هەبێ هەبێ ناڵێم نەبێ بەڵام زیاتر بەلای رووسیا بڕۆن کە دوا ڕۆژی ئەو وڵاتە زیاتر پەیوەندی بە رووسیاوە هەیە و اعتیبادیش لەسەر ئەمریکا نەکەن. Di heman derbarê da nivîskarekî Rojavayê Kurdistanê yek helwestbûna Kurdan giring dibîne da ku Kurd li Rojava nebin qurbaniya milmilaneya van her du welatên zilhêz. Di hinekî dîrokê de jî dîrokê bişopînin heta rojên îro berjewandiya Kurda tenê ku Kurd karibin hebûna xwe di destûra paşeroja Sûriyê da biçespînin ew berjewandiyê lê ez ne bawerim ku wê ji va aliyan yek alî jî li Kurdan wek pêk hataye binêre ya jî wê berjewandiya Kurdan bicî bîne lê di nav milmilaniyê wan da nakokiyên wan da belkî carne Kurd kanibin derfetekê yan Sûdê ji derfetekê yan Sûdê ji milmilaniyekê werbigire ku karibin hinekî rola xwe di paşeroja Sûrî de bilîzin. Emerîka û Rûsya li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê xwedan bandoreke mezin ya serbazî û siyasî û herêmî ne lewra jî ragirtina hevsengiya Kurdan ji aliyê siyasetmedar û nivîskaran ve giring tê nerxandin. Zerdeşt Hemê, Kurdistan 24